Ríos de Tagamalú, seu Pacifiel, Tautua, Sāmoa, yo.
tree cannot grow without roots and then try to stand on its own without support. We water the roots and nurture its growth, passing on the knowledge so it doesn't fade, keeping the Sāmoa strong. Dānganuu alive. Our culture is unique. It's who we are, who will always be. Sāmoa Commercial Bank, protecting our history, securing our future. Ole tala whainga te whalewa te wea tau tai o le fua. Ina ua tau whai aina le matila male o whiloa. Ia ole upu whai le seunga. Ia ua tongi o se walanga tila. Ua whaampulo le tua lima. Ua whaamalo whai o le whaiva. Whaamalo le unsai so tātou wa tunu. Ia tau whaiva lo fia awe peo na iele nā vai aso. Whaapea fo ia o onga nei whanau. Iele mana tu mawulunga. O lo manuia so tātou wa tunu a to iona tūlanga whaalupe. Whaatalo whantua ia i au ona tofia le atua so se whata whaitau langa o tampa au mato to uleo le tunu. A o se laulau fo i whaatalo whantua i le whonu tele le kane sie whakasa. E beo na taurunga i le whai unga le neiva yaso. O le wha ua wina le nei o le tātou por kalambe. O lau pālo tolu leo, e lona vaenga se furulua. O lo pua i nātu i le whale tele o le whankasa i siu whanga i whanga. E pei ona iai le vai aso mua le nei sala whai. O le nei polo kalambe sa tu whaantasia e le WT Media whaipaanga ma le ofisa o le komisio whainga palota o le Sampor ma le TV Tasi au le whaafitai whaapitoi le whesoa soani mai a le whale tupe o le Sāmoa Commercial Bank mo le langolango ino tātou por kalambe ma o le whaiua mama futan tuai ma le wō le tātou por kalambe le whionga ia se mutafa ia po le whetalainga ia malolo lima vai pule tālofa se mutafa ua alulo vai ia so le motele ni sala whai a tāra whātua siu kambai vasa ia i le whawaponga whaore tātou por kalambe pe fo ona iai le ngatu le ward por kalambe o le ward official commission whainga palo ia i le mai mo mai whaafonga mai ar tātou atunu wa wha whiro i atu ia seunga mai vasa i le whaawina o le tātou por kalambe pa ia mawalunga o le tātou atunu whaafonga mai i le ngata i Sāmoa nei Sāmoa i atunu ma mau so si tafa le larolangi o e maua mai i le tātou por kalambe ia le ua a o whalo whaatu seunga mai vasa o le mātou whaatalofa le na ia wafo ia le whaafonga ma le mai moa se o tātou atunu ia o se whaawhiloa i fo i momori atu ia mai le whionga i le komisina o whainga palota ia le whionga i ato le afoa tu ia whelolo John Stanley ia le pūlenga ma le au whainga luenga ia e o whalo whaatu au iai ia le official commission whainga palota ma le tātou porokalame i le motele i sala whainei ma lo lava le soifua manuia whaafitai fo'i ia le whaafonga ma le mai moa mai ai o te loa lava a seunga mai vasa i o le tūlanga masani lava e au lava ona whailoa tu pēa ia te oi o loo fo'i ina le tā porokalame ia se tūlanga fo'i o le a avi sila sila le tātou tunu mai le official commission whainga palota pe ona e a saunofo o le sawa i nei le tu te o mai o le uti sawa i nei ia a toa i le mai aso ona o le o mai sawa i nei o le ngā luenga fo'i le aristala e pe ona iai le tamu sawa ua le usau ai o nei vaenga i tau una madino e le atunu po o haa nisi vaenga na mai mo ia sira fia fo'i ia se o mai vasa e le i leva atu le whaatau uina ia o le porokalame fo'i le a le ofisa o le komisio whainga palota o le whaatau waino tangata palota le NVD fo'i le po le National Voters Day le sa whaanga solo i fo'i tūmua a ngā e mai fo'i upolu nei ia le nā fo'i porokalame sa iai fola sanga fo'i le sa whaatino a le asui o le pulenga fola sanga e le mana ia fola sanga sa whaatino i fo'i wasa a wai mo fo'i tūmalo palota umala mai tono le tunu le sa whaatino ia le porokalame le sa vai ala ai o le tā ua o manatu e au mai le vaenga le tātou porokalame e langa e mo i sa to o tele i la tu sa au wai i te mire na porokalame ai a rotu lora i runga le tātou porokalame le nei e o mai bolora i Sāmoa atua male la lolangi vai ani whaafonga le atunu
i le tāua o folasanga nei leanga o folasanga ia. E oto ai ia tala pa asoropito o le palota ia po talaanga o whainga palota mai le amatanga o le whaakemtarasi ia ma le tele o vaenga ese pe o nei ai. E pe la o le vaenga na le manatu se o mai vasa. E ave ia le whaafonga o tātou tunu. Ia i le taimi fo le whaapea o na folosi ai pe o watu le au te telenga. Ia o nei vaenga na mai mo ia mai le official commission o whainga palota. Ia sila fia ai fo e le tātou tunu whaafonga. Ia talaanga o le whainga palota, o whea sa amata mai ai, o le are teimi na amata ai, o hani mata angruwenga sa amata ina le, ai le ia o na fuilele na form le ofisa la voia komisa whainga palota pio na ele teimi nei, ia pio sina o tonga lea, mo whaata atu. Ia ina ia sile fia ia le tātua tunu. Ia mare tūlanga o ai ele mo tele sa la whai, ma whangasa longo o le ngaluenga, seunga mai vasa. Maro, whaptai se muntafa, tā ua tele ia nei vaenga wala foi. Ia le no fosila fia la tunu wala ne misia ia le tanto por kalame ia ina ne misi vaenga tawa ia e beona oto atu ele sunga ia se montafa le tomo atu tanto vaenga se fulu luone nei ile folosanga mai le afionga ia to le ava Dr. Fanafi ai ono o le fatonu o le usapi ia o le folosanga ia fa autu ia ele feso ta inga ia o le tula fono anga il whainga bano tau sumai ele mai moanga le atunu. E whatalo whātu i le pa ia ma le malo le atunu o mwhai ona whātasi mai i le nei awhiawhi po le nei fo ia wanoa wa maua. O le tūlanga lea tātou te tala noa i le nei awhiawhi e whaingofia ia o se tasi tu ai whainga tāfo i se isi tu. O le tu e whaingofia ai ona o le upu e maasani ai le atunu o Sāmoa le atunu tofi. O lona winga ua maea o na baelango, ua maea fo'i o na tuulau pua, ia ona i tu uma lava. A tuula i le itu le tātou te tala noa ai i le whaitau leo le rule of law. O le mafu angana i whaingofia i te au. Awa ai eise atunu o matua maasani i le tūlanga leo le tofi. Ma le tofinga o te manatu o le tātou atunu o Sāmoa. O le itula na e fianga e atua se whaasoa. O le rule of law, a sila iai, o le tūlanga o loo whaautu iai, o le loa, o le tūla fono. A tātou tala noa fo i la i le temo kalasi. Ma le whainga pā lota le tātou te tāpena atu iai o le tātou atunu. O na mawhaila i o na tuu whaatasi ai i tūia e lua. O Sāmoa la, e te tau ma o loo sila fia, e ese le fia i le fono whaitu la fono pia whaanga solo. O tangata malava e kia lato le tio, ia pe whaonga le Facebook, ina ia mawhai ai ona muli tui i le whaasolonga o le fono whaitu la fono. Mai lava i loo lai titi o mai lava le taimi nei, o se i tū lea tate naua, tate fifa alongo, po lea le mea lai tupu. O ila o te talitonu e whaingofia ai o na talia i finangalo o lo tātou watunu le tāua o le pāle mene. O le mafua angale na e alai o na tāua le whainga pālota. Mai alai fo i o na tāua le rule of law. O le fono whaitu la fono o lo tau mai le suafa o le fono le tāua o lana nafa tausi. O i o le saufa inga lea e whaia a tātou tū la fono. O i e pāsia ia tātou tū la fono. O i e au mai e le whaavai o le fuaitau lea o le rule of law. Lono winga a whapea mai le rule of law o le tū la fono e launga tasia ai uma tātou o inae matua manino ai e ese le tāua o e o le ase e le maota fono o Sāmoa. O ina e tāua ai lou sao ma lou sao o se tangata whaipālota. O ina e tāua ai lau etisi, awa o lau etisi e fili ai le sui o lou i tū mālo o le ase i le whaunga o tū la fono o Sāmoa. Ai se a e tāua ai le tūlanga, awa o tū la fono ia e launga tasia ai tātou umalava. Po oe o se matai alii, po oe o se tama mea. O le tū la fono lava le tasi, e aonga, e lima taita ina ai oe, e whaamanuia ina ai oe, e pui ai oe, e whaasala ai foi oe, e tasi ale tū la fono. E peo se ta alonga. E le ese tū la fono e ta alo ai ia tamaitai,
mai ali. Ele ese tulafono le voli, pe a whapea te sau mai tua, ma le voli, pe a whaia te sau mai ia pia, whapea nā fo i alta i tō fitu. A sila e tūlanga le tātou te tau mawhai e tātou te foi i le HSP 7s. Ia, o tulafono ai tasi, launga tasi ai le lalolangi lakapi atua, whapea nā fo i la le rule of law. Tasi le tulafono mo i tātou umalava, ai a e pālota, ua whailau sau, mō le o le ACA i le nei ngā luenga tāua, o le whaia leo a tātou tulafono. Muli ai o le whaamsinonga, whai ai whaui ngā loia, whai ai whai ngā whai unga whaamasino. Ao i le fono whai tulafono, o i nā lai li liu ai le tō wha, mō le tulafono e 5 taita ina ai lo tātou atunu atoa. A whai lai te le i le stala. Lono winga wa e me lea, lo manuia, wa e me lea le avanoa e whai ai so sao, wa e me lea lo avanoa e whai ai oe, ma se o le a tusi a au, mo a tātou sui mo le mauta fono o Sāmoa. I o se whamatalanga pupule nā e winga i le rule of law, i le tūla fono, lona tā ua mo le whaatemu kalasi o tātou ngā lulue maola i nei, ai mai se le tātou whai ngā pālota o loo lata mai. O e le suli Sāmoa, a o le suli Sāmoa. O e le tangata whai pālota, a o tangata whai pālota. Ia tutusa le au ngā o lau e tisi, ma lau e tisi mo le lumanai o Sāmoa. Ia le naua mai mo le atunu, ia i le wholesanga mātango whima le tāua. Mai le whionga i ato tō le awai peo na ia le nei a whiawhituli doa le vai aso a sawa le tātou Port Kalambe ia o le asui fo i le tātou wholesanga mai mai monga le atunu. Ia e o le sui tamai tai mai tupulanga talavou, ia malana wholesanga tāua, ia o le una ia i o talavou, ia e whaia la tō resi. Tala o le a tātou wa ngai, se tātou malolonga pupo na tōi te leo mai ilea o le tātou Port Kalambe. Talofa Sāmoa Commercial Bank sa le longa le nei. O le tātou whalawilo le nā mai le whale tupe o le Sāmoa Commercial Bank ia male whaantalofa le tātou o whainga ruenga lau whafonga fia le nā mai le tātou ofisa i sa le longa whaantalofa tuai le sunga le tai le tō whaia tai le ngā li Jason ia o Tasi ia o Tasea Sisi Penny Fale ulu ia male tamai ta ia Rosa o le whainga ruenga sa mutafa ia a le Sāmoa Commercial Bank i sa le longa ia o le ua o mea ia le tātou Port Kalambe peo na whailo foi ia ese mutafa le a matanga ia niso mata uputa ua mai se lava ia i tala anga o le whainga palota e peo na ia i tono so tātou tunu i mana tole vaenga leo le a tātou wanga ia i se mutafa sa o le lei lava whaafitai o le tūlanga tonu lava na le sātau whailo atu le āmatanga. Ia ina e mawhai ona tuli loa mai le whaafonga tātou atunu. Ia le tāua o le vaenga lea, pe ona au tāua. O wholasanga ia la apai boi, o wholasanga ia sa whaatiti o le temu le Port Kalambe le nā. Ale Official Commission whainga palo, tamuna tura Port Kalambe le nā. Sa whaapea o le tapena ina e leisi fui vaenga o le Official Commission whainga palo, ta le vaenga lea la tū te tapena ina ma whaia le pālota ia o le whionga le komisina rangolango whionga ia pātea Willi Sio ia o ire nā le whaururu i le vaenga le nā lea sao ma anga e mai whaatino fwere la tū Port Kalambe o le whai o le aso le whaatau ai tangata pālota ia ina ia sila fia fwere tangata pālota e tāua la tō e sau la le ngalwe karo si tala le sau le teburi nei awa ngoto i whina ngalo tangata
oi o o tangata palota tau ona o le stala e tau tau le so tanga le na le pe ona tamu fai ai e toi au mai la fola sanga i pe ona o te mo sola se ngo mai vas le ngai mo sa to tele fo ila to sa o mai tu ma lo te mina fati no programa le luva yaso ia le tato ia fo mai mo mai tato o tunu i programa o matu ia pe ona uta i bona sina ba henga fo ona tu ma lo sa mai mo ia ai te mana o ia sila fia o mai tato o tunu e ta o to le nga o to e feira filinga o to e feira palota le ala la mai mo ia i tato fo la sanga mo le fia finei ia ile fata waina la vole tulanga le ala mai mo mai tato o tunu ia e te talo to la au nei e misi ai ia e mai mo to toa fa fonga le e te sila fia i tala anga o fainga palota i tonu tato o tunu e pe ona ia O se tala angale nei whainga pālota Sāmoa. E lima ni vaenga tāua ua vaivaina i aile nei fulasanga. Vaenga mua, pūlenga whaamatai. O matai, sa avea masui usufono po o whai pule. O le fono au whai tūla fono a Sāmoa. Po o le pale mene au le ituto tasina o Sāmoa. Sa filifili mai e matai, mai ala taua fio anga mai tūmalo whaalalafanga. I le tausanga e tasiva o no lua. E whaatasi tu malo whaala la whanga na whaamawina mai ai sui usufono le palemene. Whaopopo ai sui e lua mai pālota taitasi, o lona winga. Ua lua lo la pālota mai tu malo whaala la whanga pālota taitu atasi, individual voters. O le teu te ungo le tu la fono whaavai tasi iwa o no tolu. Ma whaopopo ai si sui whaipule i tu malo whaala la whanga o whale a lili, vai maunga sisifu, a ana lo fitasi ma faasale le angatasi ma oasi itia e fo ile foi numero sui usufono mai le fatolu le fafitu vaenga lona lua faatemo karasi o le vaenga fa upu fai le HRPP sa lua i restala ina ua mai ale tutu atasi o Sāmoa tasi no lua e lua vaenga fa upu fai no foi no fo le palemene le tausanga tasi valulima o le HRPP ma le CDP po le Christian Democratic Party. O le tausanga e tasiva iwa o na whaatino ai le pele pesiti. Pe finangalo le atunu e tatala i tua le avanoa ina ia mawhai o na pālota le lautele. Mai ane le pele pesiti, ua to atele ua mafuli finangalo ina ia tatala le pālota o le luasuma tasi tausanga. O le pālota la le tasiva iwa tasi, o ina sa a mata mai ai o na pālota le lua tasi tausanga o le taimi lea. O loo tūmau lava sui tau wā i e o loo umia sua whamatai. Sa tolu tau sanga ma whaatino whai ngā pālota mai le tasiva ono lua le tasiva i watasi. A o le tau sanga e tasiva i vono, le asa whaatu a sui mai e lua le tolu, i le 5 tau sanga se i o mai lava le taiminei. Whaenga lona tolu, whaatinonga o pālota. I le tau sanga e tasiva ono lua le lua afe ma le tasi. O le ofisa o whaamasinonga sa na whamalenga luenga restala. Pu elo wata ma whai ailo ID. A o le whainga pālota, sa whaatino i le ofisa o le fono au whaitu la fono. Pe i sa lua matanga luenga le malo sa na whama le whainga pālota. O le tausanga lua whima le 5 sa pasia i le palemene. Le whaia leo se ofisa o le komisi o whainga pālota. I whaia o mainga luenga i e lua. O le resitala ma le pālota. Fausia e loa, ma le ofisa o le komisina o whainga pālota, ma whaamae e nai lava le tausanga le nai lua whima le 5. O na toe resitala o mofo i leo tangata pālota. Whaonga e nai polo kalame whaate konolosi. O le pue o le ata ma lolomi le 5 tusi taumatau. Suia mai ai le pue o le ata ma le whainga o le ID. O le tausanga lava fo i lea e lua whima le 5. Sa tu mau ai lava le wha mautu ina o lola pālota e lua. E sele lola pālota mo i tu malo whaalala whanga. E sele lola pālota mo pālota taito atasi. O le tausanga e lua awhis fulmai tasi sa wha malusi ai le palemene sui tau wā pālota taito atasi. Le umia o sua whamatai. O le tausanga lua awhis fulma leono sa sui ai le pālota taito atasi le pālota i tu malo tu tau langa. O le tausanga fo i lua awhis fulma leono sa wha mautu ina i le sui whaipule tamaita i le palemene. Sa sui a fo i le au wha i o sui tau vai niso i tu malo wha alalawhanga mai le lua i le tasi. O le lua awhis fulma le valu.
Sa whaatino ai le toe lau liliuina o le tūla fono, whainga pālo tau tasi wa ono tolu. Ina ua mai, ale whainga pālo tali lua fes fulma le ono. A mai tau mai la ale tasi wa ono tolu lua fes fulma le valu. Ua lima sfulu tau sanga le matua o le tūla fono whainga pālo tau. Sa whaatino ai fo ina male ilo ilongo tua o yo pālo tau i tu malo whaalala whanga. Sa pasi ai ma tūla fono nei e tolu. Tūla fono whainga pālo ta lua fes fulma le iwa. Tūla fono i tu malo pālo ta lua fes fulma le iwa. Mali tūla fono le komisio whainga pālo ta lua fes fulma le iwa. Vaenga lona wha. Vaenga tau lai mo le lumanai. Lu i tau ma whaafi tauli. E pei ona mai tau ina le ofisa. O le lava o le silafia ma le malama o tangata pālo ta i mata upu tau whainga pālo ta. Tele ina le whaamalia ina o mana ongo le tūla fono. Mo le toi whaaleleia o nei tūlanga. O le toi fuata inga o whainga pālo ta ma tūlanga whaapolokiki. Whaatau o le whaatino ina o suinga i tūla fono ma whainga whaavai. Whaapea ai ma le whaamalusia o le ngaluloi whaatasi o le komisio whainga pālo ta mana pāanga. O vaenga tau lai mo le lumanai. O loo iai le nau ta inga ina ia tū mau i whainga malo te mokarasi. Ia mauti noa, ia iai umale sao tangata anu Sāmoa. Mo le whausia o luna lumanai. Ia awai tangata umale whaatinonga o le pālota, ma ia lava le silafia ma le malamalama o Sāmoa i le tā ua o whainga pālota. Vaenga luna 5. Tātua o mai lea leo te lenga o manatu. Manatu mua suinga o le whainga pālota mai le pūlenga whaamatai i le whaatemo karasi. Manatu lona 2. Feso ta ingolanga nuu ma le whaatemo karasi. Ai le umia se suafa matai i le mawhai ona e tau wai le whainga pālota. Manatu lona 3. Te leo suinga talu ona tūto o tasi Sāmoa. Ma le manatu mule mule. O le whaatinonga o whainga pālota o le tātou ngaluenga whai whaatasi. Ia ole nā wa e whaafonga ma e mai mua mai. Ia i le whola sanga e pei ona iai. Ia ua tau ma whai lawa i se awala e whaafengo fie ona e malamalama ma e manino ia pe ona uta ua whola sanga ia. Sa whai e whioga i komisina langolango. A ua whaatino i se awala fo i pei ona mai mua mai iai. Ia e whaingo fie o tātou tunu ona manino e lau whaafonga. Ma e malamala mai. Ia i tūlanga i e pei ona iai le sa vai a tūlava le amatanga. Ia o le amatanga fo i o mea ni o whainga pālo te pio ni ia se o kumbai vasa. Manino le leia le oto ina mai o le talaanga ia o whainga pālo ta wala foi. Ia le no fosila fia le tunu ele ngata foi le o vaenga te tasi e pio na tahaua. Ia i le talaanga o tala whaasolopito le tunu ia wai o le tele lava la foi mai tau le tunu ia o le swinga tele lava ia e pio na ia i la uia mai tau ia i o le ave te mi foi le sa tātou tuto tasi ai. Ia pio le si swinga tele na ia mai talaanga o tātou whainga pālo ta pio na iai. Sa o le lei lava o i foi le ua le tā ua la lenga lenga o tātou pisa pālota ia listala pālota. A le ala fatu amarino o sol ele inga ka ko ai ka ke ku ko kasi foi ka maka inga na tala no ina me nei o whainga pālota pi ona iai. Ia le wo fa fonga mamanino iai. Mai lava le te binta tu o tasi ai. Ta mata on tātou iai le mi o whainga pālota. O le si vaenga tā ua le sa iai i le folosanga le se mon tafa. O le suia mai o le pālota mai le matai. I le lua se fukutasi tau sanga. O le winga o la utala foi lea o le whaanta wa ina o tupulanga tala vau. Lua se fukutasi tau sanga le wa i le pālota. E foi niso vaenga o lo tu mau. E pe o le suafa matai. E le mawhaiona e alu le pālota. Pea whapetele i umi. E se suafa matai. O le mana ia i o vaenga i wai tā ua. Wow, i sina vaenga tau le folosanga. Le sa tātou amata mai lava i le amatanga le sa mai mua mai iai. Ia i le amataino whainga pālota. Ia sanga o wha matai. Sanga o matai lava. Ia e mawhai ona whaia ia le pālota. Ia mai le nā teimi le awale sa mai moi. Sa iai lava le ia matai. Ia o lena ia ma fo ia le sa fo tutotas. Ia le sa ta ola mo fo ia mo ila tola o fakasi na temi.
ia le taimi lava lena lai sau o whaamatai tau whaofi mai lava ia le te leo suinga pe ona iai sau leo le whenga lena le whaamatai ia a tātou waini na ave ese maalia tu anu fōa ia fo ile le atu tō tasi ave ese le sa tele no fō se na ave ese maalia tu lava se ia o lava ile tu lava fo ile ia lukutatu ia le taimi le nei wa iai ia tu lava fo ile whaamatai ia e whaia ia parunga matai fo ia e palota ia mai tau lao e se unga pai vasa so o se mai so se tebira mai ai se whainga palota ia ile komisi su e to ilo ina ia ohani whaare tonu sa tula me ile teimi e teu waila a whaira o mea sa leanga ia foi kala whaingo fi ale a wara whaia mea ia ai teu e tapena ile se whainga palota ili si lima tau le whaita ui sa te tonu tau sanga a wara saunga nasa sa ui te tonu tau sanga le whaita ili matau sanga le teimi le nei ia o whaapena la wale suinga mai ile teimi ilea nga pulanga ilea paya inga e pe ona tatu iai ia sau lea fa matai ia ile tura fulele ia na matai i tonu parmen le uma foi na ese fo ia esa ta sa uta ia ona matai lava i tonu parmen ia martura ngale lo futa sile ta sau fo ile ia teu fo tu la fo no venga palota o te tau palota lo futasi ta ua ia mana ia fo ila to yang olah tu le fa mo ina tu no mana e tau ila ona va velo e tu branga telefone o te fair fit feeling o ta ita ia le tu no ile te ia wa ona ilo o isi tamit o isi la to bia e ave foi fai pule lumna i pio vai na le wa ave ile telano i suinga te tele mai le te e pia ona o mai ai sa wa fa matai ia alu le o malo si matai wa iai ele lo futasi e piona iai tatu whainga palo te tebile nei e malo fa tai tau tele ia le toi fala o tele ina ia le afionga se mo tafo le tulanga e piona iai tala anga ia tantu whainga palo to le vaenga i se la foi lo fia ia le tantu tala anga le piona fa matala ina ia o le ngalwenga whainga palo ta o le tatu ngalwenga whaifa atasi le o se ngalu nga tanto te tu se le limba wang na o le vai nga lava e lo ngalu lo te tono lo fiso fa nga pa no tana tu te ngalu lo a le tanto ngalu nga fa fa tasi o le tanto se mo sina tanto malo nga pupu to te le mai lo tanto por kalame lo na vai fai. Get real-time access anywhere and anytime with Sāmoa Commercial Bank, so you can focus on the game. Convenience and efficiency go far when you have goals to achieve. We know your time is precious. Every second counts. With SCB's 24-hour-a-day ATM service, you have the freedom to go for the dream. Fast and reliable when you're on the go. Satisfaction to keep going and power up. Sāmoa Commercial Bank, supporting our sports and people. Ulo e mai mua mai, I lau palota, ulo leo, I lunga o le TV tas. Se mon jaffa le vainga le na ia le fala wiloa le fale tupe Sāmoa Commercial Bank le lango malo so tanto por kalame ia male au fainga luenga lau fonga fie le na ia ale tanto office pe ona ia sale longa wete pole fa solo lava ia le tanto ngalwenga race tala ia tanto tu malo ia ma fa solo tuai ia le tanto por kalame ia tanto office ia le SCP pe ona ia ini so afio anga pe ona ia le afio anga ia ofanga malo ai se mai mo mai le tunu se singa ia ale tanto ofenga wenga ia fale race tala fo ia pe ona ia le aso tofi ia tapu ele fusi sa futula fai mala afio anga fonga poa ole wala le anga I tonu le afio anga le neu tapu ele mau se va inga le to antele tangata sa awai fa tino ina la tourist tala e faisi tau mau ni so a inga male no fonga sa fa ile race tala pitai sale avea le ma wala no ti ai ila to mai le tamu fai e fa onga le ava no e pe no o twaili ofisa e tau nu o to fole tanto wan se singa o fa le tonu le tulang o le tau e pe ona mole mo wina ti munga ila woli ele ino foi le pule no o mai lona tu te fai o le longo ina leo a inga le afio anga mole resitala
salo ia o le afio anga ia po le nuu ia sa whatau nuu waranga ruenga sui o le nuu marsu tamatai longo ia a inga ta itasi tūlanga ia ila tau o loo whatau nuu ina tūlanga lele mo le aso le umana atofa tātou malo mai se whautanga ruenga whatau nuu ina tūlanga lele whainga reiti ta pena ia saungi atu mo le ngā palo tātou salfou. O se whainga lea sa manatu ai le pole nuu e mau popo le iai, ma maua umatangata mo le whaia o lanto risi. Tala, e o mele tātou a se singa i fusi sa fotu la whai, ua tele na mai anisi le tai au, a o nisi wa whaanto a maua vanoa, e peo na maua antu lea woli, sa tātou la si me lea fio anga whonga poa, mai tau wina ia le toa tele o i lantou, ia o lea fio anga sanga ia to e whaia lanto risi. Tala, le ngata fo ilea o le lango le pule ngā nuu, tāpua ia le ngā ruenga, ma le wha mau popo ina le awhio anga. Sa tamo whai lava, ina ia awane i lātou misia, le awanoa e peo no on tuai le ofisa e wha antino ai a lātou resi tala. Te iloalo ia i wha mamuenga, ia pito la awa le sui tamaita ia ma le sui le nuu, ia wha maoni ma vaenga umai peo mtau awini yasu. O le sui tamaita ile nao le awhio anga, o lo nafa fo i male ngā ruenga o le wha mao nia leo tangata o le nuu o loo anga i antu e whaia la risi tala. O le asa a matamaia le ngā ruenga le tātou official commission whai ngā pālo tai le asonga fua i o se wa inga fo i sa tamaia le tātou official leo le wha ngā solo mai la whianga sa le longa se mutafa. Sa o le lei lava, o ftei leo ai atu i le au te le ngaro tātou ripoti lea o le stofi. Pila ona e ata o fo la stofi o ngaru venga sa fa tino i tapu ile ele fusi sa fotu la fai fa tau sinfonga po tu sa la o tu malona o fa sale le angatolu le pe ona yai le tatu ripoti le sa mai mo mai ai ia ile stofi ai ile amatanga o le ngaru venga pe ona yai le fu e fa ilo ia na malanga mai le ofisa ile asosa o mai le asosa ofisa le vai aso te nei o mai le aso sa ia e fa ia teams pe o tata o para muli le sa fa ia pia fa teams ia pia e fa lava teams e o mai pe ai sa vai dei ia le lai sa vai nei o belo a mata lo le aso ngo fua ia le ngalu wenga le nasa a mata mai te fua fa sa le angatas ia le sa ia fi angana o te fua o mauta fa solo mai lo le ia sa longa io sa longa e ta ro sa longa ia io no pito nu vo le pe ona ia sa longa io foa sa de tanga loa sa kala fai ia o pito nu e mana sa pe ona ia le ngaluenga ile aso fuor na ile mai mo ma fa fo mai o tatu tunu iwa ai ngala ia pe ona ia o le nganga fa fitai lava ile ila uia matau iai ono le ai mese lava la ia ila tu fu le kare sia e fakasa le na ave fu i fa ta lo fe no mai fo no te tu so wa isi matunga le sa fa tino i moto fa fega e fakasa ele fa pela na vele le fo no te ta fi ai le fa tino i no nga lo sa faila ai sa ma faila fo ona tadi mai le mo tala ia a fio anga fu le ta sila fio anga ta sile kare si ngore fa kasa io le ko kala hore ore mu wa ore kare si ai tu sa ma fa ia ona ngai mai ni ba ai o wala uso fo ngoia ai ngo fo pe ila to ele recital le tabu sa mo mo na sa la tu tung man na sa mo ma wina ngai mai e fa tino ia ala to recital ia fa pena fo ile tulanga sai ia le asolua la sai ola vai fa sare na tasi a mata mai lo fa sare le anga rua pe ona iai fa sare anga rua le iai ia sala balu o iva ia ma lava pe o na le sa fa pe ona fa nga solo ia le ngaluenga ia mai tawina fo ile tulanga fo ile tali mai o ia fo itu maro ia ole si va nga ile le ia ona ia le anto mo mai lo ia le stofia se ko mai vas ia nesa to moli mawina ia tulanga sai ia le tali mai fo ia fio anga ia pe ona ia tatu ngaluenga ia mangaluenga la ia fa atido lo ila so as for ile pe ona ia le fa solo ilo ia pa solo to ia fa sale le anga fa a mai tau mai la tatu watu lu tulanga vo ile pe ona ia le va ver fa anga solo ngole ngaluenga o tulanga le no ta u ta no nga fi seta por kolami
tasi le tu malo ai o uma ye tim se fa le ala na le va vi fa nga so longo ona e o lava ile nu fa teams fa nu so le tu malo to fua ia le va nga la tuia ia male nu e o ia le ala na le va vi fa nga so longo nga luenga ia pe ona ia fa sale le anga fa le ia le nga luenga ile va yaso le le mai mo fa fa mai ala tātou atu nungu. E rei si uwha, ngā whaasolo toi le ilu ua malai, sa pini, ia whaasolo toi o i sa ai. Ai peo si nā o tongare nā o le tūlanga sa iei le ngā luenga. Sa ngā i mei le amatanga lafu iwa yaso ia ba whaatino ia le tātou ngā luenga. Ia, e wha, man afa wa yaso le whaatino le ngā luenga i nei sa mai. E rona winga. O le wha i ngā wa yaso, man afa wa yaso. E le 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 se mawhukanga ngai ka li ino ka i whainga luenga. Maainga, mawhanau, mamatua, e o le ka le sia wa awe whiwhi au, wha sau ki le koe ka kero sa mungu ka fo sau le rohua. E o mawhua angara ngā, ia, se mo si o tō tōkare nā. E tā ua, ia awala fo ia le mai bonga sio tāntu watunu. Ia wale a sofaroi le la le sa tāntu wa se sfatasi. Ia, e mane fo ila le tāua tuai o le tāntu wa se singa. Ia le afio ango sa ai. Ia ile ala uswa tupole uspo atu ia ona te mafo imatina ma tu Italia le o to le tatu nga benga ia wale fatunu ino la tu stala ia foi lamba le tina ya Katerina se tasila le o fatala no taua ia mai tatu sui stala foi e pe ona ile na vai so mai momba ile tunu ia ele ai o ngo sau le fala belave si o mako ainga inge sa sai ia ai peka ia ngi lo fika ia i ma faingo le skala fo io o mo le palo ko le lua fe lua ongo ia le la o sau i faila le skala ia fia ku ka au fo i le ka ko pa ki o le wa muti noe wa la restale le so ia fa ma se fu ngai te malanga mai nei mo le fainga palo ta pe o o le alava ka ko ke faya po la finga lo le tua o atu ia o lo ma o pe lo malo si ia o sa wai fa ka ula la we kisi o le fa tala no ngata wona mai le tina matoya Katerina la fio anga sa ai sa malanga mai i nei mo fa la velave fa le ai mau e malava no ya e fa ia lana restala o le tangata nau yo le foi sa mai tawina ya sa usu po to la vai le ia nga ia tu tatu o fenga wen sa le nei lava o le tawe o vai ngara na o le tebile mo te ave ia fio o le afoleiva le fa ia ai o le ai e mo te tonu ot o le fa na o vai lo sitina ai pio na fa tala do tatu ko kala i o ia fa fero fa tu lima sani te pena o le yo tangata mo na ristal tangata mo na ristal ola o masio no uso le na la o tu ia sitina win la to watu ola uana sa mo ristal ile fa mo le por na luenga le i sa ai ale ta wa ia o le ina o fa longo fo i la fa tero longa o le tinai sa mai fa me ko ngale ka o sa mo lo fa mungi o sa mo sao lai na sa wi fa le lave ia mtulang fo pe ona ia ai tau dupo tu mal stala i o la tu afiong fa ngalo ia le ava no fo le pe ona ia fa ti do na stala ia sa ki tiro lava po fela fa ia fe ngal tina mal te mai te stala sa stala ora ni fa ngata wan si vai ai o le fa fitai lo wa lo tu lo tiro a to le ia pepa na sa mo tina e fa ti do na stala lo no winga kasira dia pa angar ka ku pokolame ora pa lo to lo leo nga mai mo mai lai sau mau ki ngoa sau ka penga le pe o ke halu sa mo te mito wa le e wa mana tu le sa a fisiling ya matali fo ya litina a o le masin no fa nga palo yo le ambalanga mai fa nga palo to wa le un restam sa le leia ta u la vole si vala le fo le se ku mai basa le ngai le fo de mele o le palo to mai fafo o le va ngai ai le tulanga le tula fono le o le palo to mai fafo lo se mi fo ti fa pe la tu le fo le mele o fe mai fa ka no palo ka ba ko ai o le va la va ngai ai tula fono le ai palo to mai fafo ko palo ko mi ai o le mele le e ti sa ile te restala e ko yalu a o le ke mo le palo ka e ke ko sa ingi ke palo ka le ti fa lo ko tina
au foi la ke mo paro e ko isa fo ila e pe ya ona ye se o banga ku wai le se ka ku pro kala me la ka usanga i tamai o i tafua to inga fo li ko ton wai o tama na ia fai ale mele o sau pa lota i nei sau recitala i nei asi mai lona ainga i teni uma alu ai o te pa lota e sau o binga la utala i le fo la mele o le pa lota mai fo le pe ona ye ai o wala ia sa fa tino e te me mo pa wa le te ngare le te nei wa le pa si te ko na o le mafai ona pa lota mai fa a le pa lota mai fa o le vanga i na fo na pila ona ye siti na e boa a unga pe tra no o vai nga ta wole na o pe ona o to yo ta to nga wenga ya sa si ta to falibris talai le vai aso o to na yo na ta o melia se mun ta fa se tala la ta mai yo ila to mai on race talai to no ta to tu malo feita wala ta mai lo yai po de tulango lo yai le no vero ila to race tala fa mo mo le les farili luas to pa le go le mes falila to le fa mo mo ila to mai on race tala limas fului va fe se lau tas limas fului va fe se lau tas ia le fa igo ila to le race tala ia pe ona yai tatu pasende pe fa pasende le ua 5 testimone 5% 5 testimone 5 pe fa pasende ia le 5 iva fe se lau wa tasi ia le fa igore na ila tu le ua o mai a ona recital pe ona yai malita o kala me ni fuite me le fa hali pe ma keftia mo ila tu le recital ila tu le recital after tele fa ata waina ia ora ngalo benga le nei pe ona yai le anga o le ta wo recital a le recital e te sala le wa fitala ia ai recital si de ke kaya kala ngoi nga fu nga ku pikele ko alo i fu lo ma fa fa wo le vai ia recital ia pe ona yai ia fa fitai fo i le mamalo le tunu le recital ai fa fonga mai wa tu numero le ai fa ai ya la voy a ir o i numero le ka o bera wa i o se mai basama ma se mon kaf ya o tu langa ta wa la fa o le la va te mo fai ya ina ia mau le numero le o te mo fai office e tu di tempo nei fu ya ia le penanga o ta tu fai nga palota ia ma vai ngai pe ya foi o nei ya pe o ta o tu langa le e te le la va le fe ya o numero yo no ila tu fu le ila tu mali liu yo na ve esele ila tu bo malanga i fafo la ki se ira kota o i fafo ya a hola se ira kota e umala ainga pe ko lima ko o firai asinga ngu mela a faira we ola ainga dia ala e ka ko paro mo disikala e o ngole le ya sua fe ko e se fu le mare ona ua o e no fo mau i tu no ula e mo vai ya ila tu fu le wa mari liu ale numero le ia fa ma bunga ta mai na le le va yaso ba fa na unga ia sili atu lava yaso lo o mana ia se unga mai fas pastai e fa ilo ia atanto afio anga itu malo ai mese o fale recitala ia la o yel tanto ngal vai yaso fo ia le dei pastai ne sili ilo ma wa ia le ava no le na fa ilo atu ia le tulanga tonu le na ia o tato malwenga vai yaso fo vai so fo le o la ga mai lo de office ia ona a mata lo le ngalwenga ia fa mai ai ia sai pipi o i tu malo o pasare le anga fa ia ma mata to ilo pasare le anga di mai te fu fa tim sa se mai pasa tim mo la le la fa banga ia tu malo le pasare le anga fa le sai pipi ai anga ilo si tim tolo ia fa tino atu ia le ngalwengi o ilano o asanga ia ma po ngalwenga la nai le va yaso le la anga ia tu ia tatu o fainga luenga ia e fa nga solo ia ngalwenga ile aso ngfua ia ma nga ia tu bolo le aso ngfua se ero ia tatu ngalwenga o ya nga mo tasi nga mo lua ele ngo ngare afie patamea samala e uru baunga ia o sale aula fa solo tu la vala ia nga mo lua ia nga ifotas ya mai tau mai le va ve la vale alvo le ale ngalwenga pe ona ia pe le o fa tatu pe na ia ngalwenga ile vai so fo fa mai ai fa asale ang fa mata fa asale ang lima ia fa tasia i manga nga mo tasin nga mo lua ia ngalwenga mo le vesfo maro fa taia se mun tafa to no le ua mau mai so cha to no ia vai nga umma wa ia le fa nga solonga
o le tātou ngaruanga restala i le vai so fomo mo le atu ia le whaatai ia e lau whenga se mutafa ia le ngātou le World Tātou Port Kalame ia o le so upo foi ia o le Official Commission Whainga Palota e tu sai fo Tātou Port Kalame whai pia o le mea sili mali tāua o lea lava te va ia atu ia ma sili me whala atunu o le manuia na whenga se mutafa e sili e no fia ia i le tau e pia o le motel nei sala whai o le taurunga le nao Tātou Port Kalame lona vaenga se furulua whaatai le Official Commission Whainga Palota Semport Mali TV tasi whaatai whaapitoa i le whaletupe o le Sāmoa Commercial Bank e fia whaatai foi ia le tumalo sa Tātou ngādu lue ia i Tātou ngādu ngā restale pia o nei ele nava yaso ia a o le whaanonga lava o le Tātou Port Kalame ina ia tu ina atu mata upu ala ngata foi leo whaamatalang sao a o tā pena ilu Tātou watunu mo le Whainga Palota i le tausanga fau sesio na whaapoponga o lau palota o lau leo i le vai aso asau ia e momoli fo ia ko kiki hangano ia so mutafa momoli le whaatai i le ekalesia e whakasasi ufanga i whanga ia tu sai fo le whaavano ina i le motawa ia le po ina o Tātou Port Kalame ua mai loa e foi le o le pula le apu i se ufanga e manga i le kumaro ke me sel ko si ufanga aku sa ke sa ko privacy da ka ke lan si ro Tātou te whainoa i le vai aso asau to fa so fua The tree cannot grow without roots.
On behalf of PASO and our gracious host here in Samoa, I warmly welcome all delegates, observers, and guests. Welcome to Samoa. Today, we affirm our shared commitment to aviation safety, regional cooperation, and Pacific unity. To begin, I now invite our spiritual leader to deliver the open prayer. Sunga Reverend Dr. Etewati Tuyoti. Lasung.
Talofa, good morning. Let us worship the Lord. Shout praises to the Lord, everyone on this earth. Be joyful and sing as you come in to worship the Lord. You know the Lord is God. He created us and we belong to Him. We are His people, the sheep in His pasture. Be thankful and praise the Lord as you enter His temple. The Lord is good. His love and faithfulness will last forever. Oh Lord, we humbly ask for the presence of your Holy Spirit, that we may be inspired to worship you. Fill our emptiness, create in us new hearts, lives that are offered to you for your service. Speak to us, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. I will read a passage from the Gospel of Jesus Christ according to St. Matthew. The apostles came back and told Jesus everything they had done. Then he took them with him to the village of Bethsaida, where they could be alone. But a lot of people found out about this and followed him. Jesus welcomed them. He spoke to them about God's kingdom and healed everyone who was sick. Late in the afternoon, the 12 apostles came to Jesus and said, "Send the crowd to the villages and farms around here. They need to find a place to stay and something to eat. And there is nothing in this place. It's like a desert." Jesus answered, "You give them something to eat." But they replied, "We have only got 5 small loaves of bread and 2 fish. If we are going to feed all those people, we will have to go and buy food." There were about 5,000 men in the crowd. Jesus said to his disciples, "Get the people to sit in groups of 50. They did this, and all the people sat down. Jesus took the 5 loaves and the 2 fish. He looked up towards heaven and blessed the food. Then he broke the bread and fish and handed them to his disciples to give to the people. Everyone ate all they wanted. What was left over filled 12 baskets. May the Spirit of God enlighten and bless us for the reading of His holy words. May His name be honored and praised now and forevermore. When I was asked to lead this service, I was a bit confused and worried, because I went through the Bible and could not find anything about planes and aviation. Last Saturday, we have in the Methodist tradition the exam for our Sunday school. My granddaughter, who is 4, was taught all the questions about faith. One of the important questions that we taught her, because that's the only reference that I think makes sense to us, not planes, but boats. I asked my daughter, "Who built the ark?" And my granddaughter said, "Oh, it's Papa. You built the ark." "No, it's Noah." "No, Papa built the ark."
We spent some time in New Jersey back in the 90s. I did my studies there, and it was a lonely place for us, far away from home, sometimes hot, sometimes very, very cold. We missed home a lot. In the evenings, I will take the children, 4 children, and my wife. We'll go outside to the playing field of the university. When we think of home, and then we lie there and look up the skies, counting the stars and trying to locate, oh, I've seen that in Sāmoa. We are close to home. And one of the interesting developments that we came to learn in times like that was that the place where we studied, within a radius of 50 miles, are 3 international airports: LaGuardia, JFK, and Newark Liberty. And we will lie down and look up the sky, and we make a competition with my children. Who will count the most planes? We see planes going that direction, that direction, that direction, that direction all the time. And my children were very fast in counting the planes. International flights. And I always wonder how safe it is. Today, I hope this week, I will be able to get that answer from this conference. Very important. The reading this morning does not talk about planes or boats, but something that is very important, not only to Jesus and his disciples, but it is a need for all of us humans. Your calling, my calling, your talent, my talent, your work and my work. Here in Sāmoa, we believe everything comes from God. We are called, whether big or small, it is a calling from God. I'd like to share a few reflections about the Bible reading that we have heard this morning. It's about that crowd that followed Jesus to the other side of the lake. What happened towards the afternoon and coming to the evening is very interesting to me. The evening came, home was far away, and the people were tired and hungry. Jesus astonishingly ordered his disciples to give them a meal. There are 2 ways in which a man can quite honestly look at this miracle. First, he can see it simply a miracle in which Jesus created food for this vast multitude. Second, some people think that this is what happened. The people were hungry, and they were utterly selfish. They all had something with them, but they would not even produce it for themselves in case they had to share it with others. The 12 laid before the multitude their little store, and thereupon others were moved to produce theirs. And in the end, there was more than enough for everyone. So it may be regarded as a miracle which turns selfish, suspicious folk into generous people. A miracle of Christ changing determined self-interest into a willingness to share. Before Jesus distributed the food, he blessed it. He said grace, and there was a Jewish saying that
I quote, "He who enjoys anything without thanksgiving is as though he robbed God." End of the quote. The blessing said in every home in Palestine before every meal ran, which says, "Blessed art thou, Jehovah, our God, King of the world, who causes bread to come forth from the earth." Yes, Jesus will not eat without giving thanks to the giver of and good gifts. This story tells us many things. One, Jesus was concerned that men were hungry. It will be most interesting to work out how much time Jesus spent not talking, but easing men's pain and satisfying their hunger. He still needs the service of men's hands, yours and mine. The mother who has spent a lifetime cooking meals for a hungry family. The nurse, the doctor, the friend, relation or parent who has sacrificed life and time to ease another's pain. The social reformer who has burned himself out to seek better conditions for men and women. They have all preached far more effective sermons than the eloquent orator. Secondly, Jesus' help was generous. There was enough and more than enough. In love, there is no nice calculation of the less and more. God is like that. When we sow a packet of seeds, we usually have to thin the plants out and throw away more than we can keep. Brothers and sisters in Christ, God has created a world where there is more than enough for all if men and women will share it. Thirdly, as always, there is a permanent truth in an action in time. In Jesus, all men's needs are supplied. There is a hunger of the soul. There is in every man, sometimes at least, a longing to find something in which he may invest his life. Our hearts are restless until they rest in him. May God will supply every need of yours, said the Apostle Paul to the church in Philippi, even in the desert places of this life. We welcome you to Sāmoa and hope you'll enjoy your stay and have a blessed deliberation. I want us all to look at the handout that was given to you. I hope this will be your prayer and my prayer, your contribution and our contributions. It's a covenant prayer, and I hope it can be yours in heart and in life. And I want us to conclude our service by reading that prayer composed by John Wesley, the one who founded the Methodist Church, our church. It's called John Wesley's Covenant Prayer. Let us read together. I am no longer my own, but thine. Put me to what thou wilt, rank me with whom thou wilt. Put me to doing, put me to suffering. Let me employed by thee or laid aside for thee, exalted for thee, and brought low for thee. Let me be full, let me be empty. Let me have all things, let me have nothing.
I freely and heartedly yield all things to thy pleasure and disposal. And now, all glorious and blessed God, Father, Son, and Holy Spirit, thou art mine, and I am thine. So be it, and the covenant which I have made on earth, let it be ratified in heaven. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the fellowship with the Holy Spirit be with us all now and forevermore. Amen. Thank you very much, Reverend Dr. Etewati Tuyoti, for our morning devotion, grounding us in faith and purpose. It reminds us of the shared values that unite us in our mission for safer skies across the Pacific. O mai ona tapa tulia ta ile tua ma ana famulianga ni tayau mo le toilangang fafta ile sunga fafianga tu sai fo ima tasanga ni tayau ma tu talo e fa fu malangi ya tu fa fa le tua ya wa foi le soifua wala wina le tua mo fingalo wa mai atapina ina la tu tusi mai al sauninga yo na mo taya tu le sunga after till. It is my honor to introduce our keynote speaker, whose leadership has inspired Samoa and the Pacific region. Please welcome the Honorable Prime Minister of Samoa, Afionga Fiame Naomi Ta'afa. Lo Afionga. Reverend Dr. Etewati Tuyoti, Honorable Cabinet Ministers, members of the Diplomatic Corps, representatives of the crop agencies, secretaries of transport, directors of civil aviation of our Blue Pacific continent, and especially our members of the Paso Council. Tarofalava and warm Pacific greetings to you all. On behalf of the government and the people of Samoa, I would like to welcome you all to the Pacific Aviation Safety Office Week 2025. Samoa is very pleased to host this important regional event, a demonstration of our collective commitment to strengthening our efforts towards a safe, secure, and more connected Pacific. This week's gathering carries particular significance as it also serves as the annual general meeting of PASO, a vital forum for aligning our strategies, strengthening our partnerships, and charting the way forward. Our theme of safer skies, connected lives, our Pacific vision, reminds us that aviation is more than infrastructure. It is a lifeline. In the Pacific, where our islands are separated and connected by the vast Pacific Ocean, air transport connects people, supports trade and tourism, delivers essential services, and underpins regional resilience as we continue to address the challenges of our unique vulnerabilities and small island states. The theme captures the essence of our shared ambition to uphold the highest standards of aviation safety while strengthening the connections between our nations, communities, and people. As we focus on aviation safety, it is an imperative that we consider aviation security with equal ardor. A secure aviation environment ensures that our people can travel with confidence
and have the assurance that our region remains protected from evolving threats. Security and safety reinforce each other to ensure the integrity of our systems and the well-being of our communities. Perhaps the coining of a more inclusive name for the PASO office to reflect the utility and equal importance of both safety and security can be the order of the day. In an era of evolving threats ranging from cybersecurity to transnational crime, our region must remain vigilant and proactive. Strengthening aviation security requires robust national systems, but also close regional collaboration, harmonized standards, and timely information sharing. We in Samoa remain committed to supporting PASO's vital role in helping our members meet international safety obligations, strengthen regulatory oversight, and ensure that no one is left behind. I acknowledge the diversity of the stakeholders in the aviation safety sector, from those that create partnerships to advance aviation progress in the region, to the political leadership that is critical to regional unity and regional integration. The high representation of aviation technocrats and managers of the PASO Council reflects dedication to maintaining and advancing aviation standards across our vast and diverse region that are critical to safety and security compliance. To all our delegates, aviation professionals, development partners, and industry stakeholders, thank you for being here. Your continued participation is vital to the pursuit of our shared goals that would benefit every corner of our Blue Pacific. In closing, I would urge that the focus of PASO Week in Samoa be one of strengthened cooperation, shared innovation, and enduring commitment. Together, we have the opportunity to further build a Pacific where our skies are safe, our airlines and our airports are secure, and our people remain connected. So with these words, I'm very pleased to officially declare open the Pacific Aviation Safety Office Week of 2025. So for me, Thank you, Honourable Prime Minister, for your inspiring words and vision for our region. Your leadership continues to be a beacon for progress and collaboration in Pacific aviation safety. Next, please welcome the PASO chairperson to deliver his opening remarks. Afionga fui tupai mausiman. Afiong. Susunga, Reverend Dr. Etewati Tuyoti, Honourable Prime Minister of Samoa, Fionga, Fiame and Aumim Taaf, Honourable Ministers of Cabinet, members of the Diplomatic Corps and partners, delegates, ladies and gentlemen. Talofa lava and welcome. On behalf of the Pacific Aviation Safety Office, our member states, and the PASO Secretariat, I extend our sincere appreciation and gratitude to our Fionga Prime Minister for your warm words of welcome and for your gracious official opening of PASO Week 2025. We are truly honored by your presence, and we are deeply thankful for the unwavering support of your government in hosting this year's annual general meeting and technical sessions. Your leadership and hospitality are felt and appreciated
by all our delegates and partners across the region. Your remarks have reminded us of the vital role aviation plays in the Pacific, not only in enabling economic growth and regional cooperation, but in safeguarding lives, ensuring access to essential services, and preserving the deep cultural and family ties that span our vast blue continent. We especially thank you for your emphasis on both safety and security, a timely and important recognition of the evolving responsibilities we carry as the region's aviation oversight body. These dual pillars are inseparable in building trust in our skies and resilience in our systems. And yes, Honourable Prime Minister, we certainly heard your quip and we graciously accept the challenge. As the aviation landscape continues to evolve, so must our institutions. We look forward to continued dialogue on how we can better reflect the full scope of our work. Perhaps the Pacific Aviation's Safety and Security Office is indeed on the horizon. Once again, thank you for your ongoing support, your commitment to a safer and more connected Pacific, and for setting the tone for what promises to be a fruitful and collaborative Paso Week. Whaftai tele lava mo lau saunoanga mātongo fie, ai mai se ele whaala e au mo la mātonga luenga, ai mai se fo ile nei whamoe moe. Le atua pule pule tele ia sanga lilingi mai pea, ana whamanuanga, malono sosia e lau a fionga, malau ka peneta, ai mai se ele tātou whainga malo. So I fua mai ia manuia. After lava to the chairperson for those insightful and encouraging words. Your guidance and commitment are vital as we work together to advance aviation safety across the Pacific. We will now come forward with the next segment of our program. I invite everyone to come up stage for a group photo. And after the group photo, we will have our ceremony. After Osa ule atoe fa amanatu, ela lusi
mita lo uanga ia te oe. O vai tawhele mu malo sami e I ila, te asunu ia mai e le masina. O atu maunga wha a solo solo, e la foi o na polo I vai tu loto. Ai o whalau lau ai mo o langi langi pese, ma o whalango I leto sangi o manu lele. Sāmoa e, o te alofa te leia te oe. E mita loa nganga ia te oe. Tinganga o malanga ia tinu o kapalangi. E me ngalo mai Sāmoa I lana masani. E maua fua tala mawhaki ungo mauki mapalo sami. Masina e ina iai. Utamata uma e fe alofani. E alo lofa fua e so o se tasi. E le tio amoli mau mai le tasi tusi tala. O Sāmoa o le penina o ne ne basa. Sāmoa e, o te alofa te leia te oe. E mita loa nganga ia te oe. Le masina Sāmoa se I e susulu maia. Susulu I le taulanga o apia. Se I tala no ai, tene matama wa fia fia. I la lolo susulu manaia. O la au uma ua funa. Ua ina le manongi mai maunga. O tau sangi ai manu o le tonga vau. I viki o le penina o le vasa lau lau. Sāmoa e, o te alofa te leia te oe. E mita loa nganga ia te oe. Aua e te ata se I whai la utala. Sa olo tonga o Sāmoa mauna tangata. E maua fua lava o siapo po I mawala. E le popolo nei mole le manava. A e fia te whao to solo pao pao. E oise se la mai se nuku mamao. E le tio amoli mau mai le tasiri I waa. O Sāmoa tangata po lau o le vasa. Sāmoa e, o te alofa te leia te oe. E mita loa nganga ia te oe. E ese ai Sāmoa I sinu o le lalolangi. O le matai o ia e pule to atasi. E le so ona pule a pei o isi atinu. Ai apo pe a lato wanga nu. Na o isara e lumayana mua. E pai o lato matai mai e tatua. O le ala fo I lea e mamalu ai Sāmoa. A waile ai ni whainga wha a solo atoa. Sāmoa e, o te alofa te leia te oe. E mita loa nganga ia te oe. Sāmoa e, o te alofa te leia te oe.
sa lo anga ia te o. Oh
Malongoso